I'm the person who handles all the money. Yes. Kiriro na kiha ikoretwo ikigomera ituri ngurani cia bururi kumana na njuragano cia kimucii undu uria uronekana kwarahura nyititemi matiganite ruhonge-ini rwa thina wa meciria makigeria kwambika mitaratara na ndereti ya kuhitana na thina uyu. Umuthi atongoria a dini na atarani kuma kaunti ya Nakuru mauma na kigomano gia kwaririria thina uyu kuria megukuruhanitie memba nyumba 10 undu umwe na aria manekora makigomerwo ni thina uyu wa meciria. Ile kijiji yetu ya Kaptembwa, na sisi kama wana Kaptembwa mkijua kabisa huko watu wajiwezi, atupatangi counselors. Nilikuwa nimepoteza mke wangu last month, na sasa ndio mawazo kukutana na watu, hakiri inaretwo karibu, naona kumbe sio mimi wa kwanza kuwa na shida hizo, inapata watu. Matongoretio ni Grace Wangeci uria ni mutarani uritu wa muturire undu umwe na ngui cia kimucii imwe wa itumire ikoretwo igicungiriria njuragano micii-ini, riu makiuria muingi gwetha njira ya kwiiturura. Koroni arume taituri mari socialized matiumaga kwaria, mundu agia na depression akona riu ni ndakinya mwisho ndareira ni kuri handu ringi angithiarie kana ateithike. Ciari magerie muno gukorwo hakuhi na ciana ciao, ona makorwo magicaria uteithio kuma counselors maramekuo tondu ni makwena thina. Akiaria thutha wa kwariria kigomano giki uria wari muikariri giti wa Nakada John Mututho ni uritie ministry ya ugima wa mwiri kugathika mawatho ma kunyabara atarani aria mararuta wira uyu iri njira ya kugitira muingi kumana na atarani matakinyanirie ikiro undu uria unyititwo mbaru ni atarani aya. Cio ni mena bata muno guthikiririo na kiama kia uri gitikoneke tari kiama gia siasa, iyo ni part of health function, ni umwe wa madagitari maria mafatie kuthikiririo. There is a board that is supposed to be regulating the councillors in the nation of Kenya. That is according to the act that was passed by the government, the Bunge 2014 Psychological Act. That thing was supposed to have been implemented like yesterday. Makiria Mututho ni ahinyiriirie thirikari nene na iria cia kaunti kugia na micii kana thibitari cia gutangikira aria mari na thina wa kuhatikwo ni meciria. Kaunti tagia na njome kita 5 kana 10 ngetha ithondeke andu. Thirikari ya Kenya itangithie rugame yake thibitari nene na kwina arigitani aingi. Nditana aria atarania ariroka thiku nyinyi thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuria ministry ya ugima wa mwiri kwambika kamiti ya guthurima cigi murimu wa meciria bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.